برنامه کردستانی جه روجاوی کردستانی دما خوش به بینرین هیجا ایرو سه تیرمه 2026 روجا پیشمه امی جوار بلتنا دانی ساعت هفتان پیش کش بکن لپشتی بیناو بریم. بله جاری کنه دما خوش به بینرین هیجا امی ایرو جه انتگراسیونی دست پی بکن که بطایبت یا سر آستا سوریه پیک که کدنا برا هم هیزن سوریه دموکراتیک قصد و هم جیم حکمتا دمکیا شامی ده دوی چارتوی دش برکو آگاهین هینا یعنی که بالکشین که دردی که ون هنم کمیته گرتی او وندهیان روژ آوام راگاند که هشماره کسین وندا ین باکور و روشتات سوریه که هر دچه زیده ترد به لگوری آگاهین کمیته داین آژانس نوچان یا هواره هینا بیتری 620 کس وندانه هر وحانیزی 140 جوان جی هینا ده گرتیگین جدایگین لسوریه دنه. کمیته گرتی او وندهیان آروژ آور راگاند که به گشته 628 کس هینا جوکی وندا تینه تومار کرن. جوان کسان 138 کس حاطنه تثبیت کرن که لگرتیگین ادلب، رقا، دیرازور، حلب، منبج او حمسه تین گرتن. لگوری داخلنی پرانیا وان کسان دما ایریشین کو دنابرا 6 حتی 29 چلیا 2026 ده لتاخن شیخ مقصود و اشرفی یعنی حلب پیک هاتین وندابونه آنجی اسیر هاتنه گرتن. کمیته گوت حتی نها آگاهین گل کسان هاتنه بدست خستن او معلومات وان لبندا چارونو سوانن. کمیته گرتی او وندهیان دست نشان کرکو خباتا تثبیت کرنا چارونو سا کسین وندا دوام دیکه. ده داخلنیه ده نوین کسی وندا او هر وها نوی کسی که هاتیه تثبیت کرن لگرتیگهین رقا ادلب دیرازور حلب حمس او من بجدمینن جی بلاف کر او داخواست کر که چارنوسا همو کسی وندا جی ورزلال کرن. بله بینرین هجا ایرومه به انتگراسیون دست بکرش برکو چن و چن من تیکلداری وی روشیم آنگو روشاوا سرکه یا لسر آستا روشاوی کردستانی او سوریه هیا بواره پارو بکن که یک جوانجی ایرومه هنک آگاهین طایبت به دست خستنه کم نها انتگراسیونا اندامین هیزن آسایشی دوام دیگه و نیزی 300 اندامین آسایشی ین کرد که جه پارزگاه رقینه انتگره هیزن اولکاریا هندور ببن. لگوری آگاهین من طایبت ینکو به دست خستنه دی اف پی واجو دناوا وان دروژان ده پیک وره او وکی کما پیشین و 100 اندامین آسایشی انتگره ببن. وان چافکانیان اشکره کرن که جبو اف گاف پیک وره دی لگری سپی جوینک بیلدار خستن. هر وکی هات زانین که دی بشک اندامین آسایشی ین انتگره ببن لسر ریبندیان بجه ببن بشک وانجی دی ارکین فرمانداریا لرقای ور بگیرن او ین دنجی دناوا بشین جدا دا ورن ارکدار کرن. همان چافکانیان پشتراز کرن که دی دمکه نیزده ریا دنابرا کوبانی او گریس بیده جی بیوکرن. اندام کمیته کوچبرین رقا و گریسپی صبحی محمد تبلی برنامه بویر یا تلویزیون ما بو او برسا پرسا حوالین ما شروان خبات دان صبحی محمد درباره خبات انخواه و دوسیین کوچبریان نرخان دکر صبحی محمد دیار کر که اوج بو وگرا کوچبران خبات انخواه دوام دکن هر وکه گوت اوج بو وگری به پارزگر رقای را رونشتنه بو گوتناوی پارزگر سوز دایوان لی حتی نها او سوزین کوچبوان هاتیه داینجی به جهنانیه. دوغا بشكل كارك تنظيمي مدرسة بكرية أو كارا كالجبوي لجنة الإحصاء ولجنة علاقات جبوي بفدرة آلي كار بمكو تنسيقها كابي كان في ملتي تفاي فقرنا جواري وانا سلبي كاري سلبي أساسي ما خد تنظيم كريا و أصولي كار وخباتي ام پیکتیره. در کوچبری مرا در بسته به جبستونای کانون ثانی در بس بو حتی وی روزه دبنا 6 ماه ام به جیو به واربان اول بلاتات تار واربی ما ربو و قومیتا ما تنسيق بشكل مباشر ربو بمحافظه رقه راكر و
جهات مسؤول ايد هند الرقاده دعوا حكومات دم كده سوز جهابون وجور او سوز كمار داني كوفا ملاتات هواي وگر باجارون وحركس وگر جواري ل سوز حتى انها تجاري ما جو بيك نات يعني دم محدر بسمون او زياده دم محدر بسمون او زياده حتى انها ترد ونجريا وت كار العملي سر عرضه نات تشكرن ام تفاجأت بن براستي يعني كأنه دبن ام شخصانات او لكاربون بإدارة ذاتي الديمقراطية طيب رنده کسی که کنای آلی کار به اداره ذاتی دموکراتی را تنبو جبر ملت گش که آلی کاره و مرحله کی نه مرحله کی دمجه بغازی نغازی او دبیجن مسألة دمجه قائلا و امجی براستی که ملت رقا امجی برنگ دمجه رانجی ممثل رقا لجنه تنسيق كده به برابه جديا في مسألة ده يعني احتياجي زيادة ناكي كو استفادة وقتها ببينن كوا ملتي كوش بربه امن هاد نيرن باجار رقاده املاك رقاده دوازن جار كده چانديني بكن اصلا گي کوچه ببن به گرتن وره چکرن به زور ظلم وره کرن به تشنا مال دستی قش سروا مالان راکن کجبوی و ملتا وگری حتی نها دستی قش سروا مالان و رانه کرنه کو امجی زام کجی واره مبوشه کو وگرنه کجی آد دیان حتی نها رد کی رسمیش مراناتیه نجبوی قومیتامه و نجبوی وگره ملت جباجار رقا و جغرافیا رقا يعني امناد نير فام لاتانا عقوبه بنا ام دبيجن محافظه حسكه ولجنه تنسيقي او الكاربون في مجاريدا كارو خباتي بيغونن بشكل كي عجله بشكل كي زو كو فام لاتا فاغاري جبر دم بيش دا جوستانته او جوستانه كو سالا چینی سار برف و سرما و باران و تالانی هاتا چه کرن گرسه وگر وانده هنه کی ملت وگر جیوار خبر حتی بله هر پشتیویه که کجبرین رقا و گریسپی ین کل کوبانی دمینند زحمتیه که مزندنه پشتی در بازبونا 6 ماهان دسر پیمانا 29 چلیره اوینا جی دخوازن دزوترین دمیدم لجو اواری خواه وگرن لید چارچوه که اولکاریه ده دبیجن او پریشان بونم ایدی پیوسته ری وبه او لمالین خواه وگرن وگر نراقی از خوش کاد شیدان ام که وگر مکتب خدا بخونه بعد دوبوش که متحف داره شیده مهنه زوج بره مددنه گرما را نخواست دکونه یک دبو پیرا یک جی نخواشه ام دغازن وگر نراقی ام دغازن وگرن مکتب خدا بخونه باجار رقینه ام لاج رقینه ام هاتنه کوبانی ام کوچبر بون هاتنه کوبانی و دای ملور نخواشه ام روشه که پر زحمت را در واست بنا ام ای مازن بلکی چشکی تحمل کن بس زارو که ما تحمل نکن نه کربه نه آوه و متحف دانه روشی ما پر زحمته یعنی گرمه جهاوی نه آوه نه کربه نه مازوت تشتکتنه یعنی تدبیر ما پر زحمت بیا و نه جیه نه واره و متحف گی خرابه دو مشکن معرن و زاری چوک جیه نه یعنی پر زحمت در واسه ام زراقي دركاتن ام رزيل بنا الفداري متحفة وخاني خربانة وام رزيل بنا وام دغازن فاقرن جيواري خا ونا كرباهي وزوري ما هنا يتشوكن قارمي تحمل ناكن ونخاش ذكافن ودني قارمة وكرباجي قد بي ام دغازن فاقرن جيواري خا وحوشي ما هنا الراقي وام زراقي دركاتنا يعني دا مالي مال كامل راقين وام دغازن فاقرن جيواري خا ام دغازن فاقرن مالي خا ام هاتنا بركي گرمه دموش کنه معرهنه ام نور دموش که معرهم براکبن و زوری مگی چکن اون ام دغازن وگرنه مال خواه نام ام رقبون ام ریفه هاتنا متحفه ام نام متحفه در نشتنه کوبون ام درکت دا متحفه ده والله ام لاجي رقي وام رقي دركات ام هاتنا كوبوني وضعي مالفداري نباشه متحفه زاروك تشوكن دنياي گرمه كرباي نه
و آب هی و آب باید من نباشه الوداره ام دغازم وگر جواری خواه حوش مرقی هبون چون ماکنه ما هبون چون و دویدار دوی حاله اما کت نوی حالی امشي دغازم كنت اشتاق تبع وگر جواری خواه رقی ملک خواه مال خواه مال دابن جمال دوی حالی چیدر ام لاج عراقينا ام دغازن وگن جي خواوي داري لاج عراقين مال من الراقي حوشي مانا عردي مانا جيش داس ما تشويني جيبرن ام نوج في ما تحفيدونا نابيوني جي خربانا دموش كانا معرا بدن الهجام د نوا دمين داوية دا جلك نقاشن لسر قانونات چارچوه تينا كرن او او نقاش حتى وان كليان جي دوام دكا لسر ويكي ريفبريا تفجر جارة كدن هلوستا خود ديار كر ريفبريا قد حتى ريبر آپو با آوه که چالاق نکه و نوا پیواجوی او ستاتویا وی نیزلا کرن پیواجو وی انجام نگره هر وها دیار کر که وان حتی نها پیشتومیا قانونا چرچوه ندیتنه لسر ویه که جیم پیامک زلال دان او دبیجن دمام ناوروکا قانون دیت وی دمی ده حلوستا خویا لسر وی با آوه که فرمی دیار بکن قانونا چارچوبه آماده کرن نابتنگ به. ریوبریا تفگره به پیام جاره کدن هلوستا خویا لسر پیواجوی زلال کرد. لگور داخویانیه قانون دوی لگوری حساسیت هر دو آلیان به آماده کرن و جبو پاشرو جاگلین ترکیه به بگاوه که بنگهین. ده داخویانیه دهات گوتن آشتی بریا هر چتی به زمان دست پیده که. جبر ویه که بکار آنینا گوتنین وکی ترور و ریخستنا تروره جبو آلیه کی کراگهاندیه تکوشینا چکداری بداوی کریه. لسر ویه که ریوبریا تفگره دبیجه. اف بناف کرن و تیگین نلگوری رحی پیواجویه و دکاره و بخناوا تنگاویه. ریوبریا تفگره دوباره کر که ده هر دمه ده داخواز آزادیا ریبر آپو جبو وان خالا دسپیکیه. جبر وی دوی ستاتویا ریبر آپو زلال به. لگور داخیانیه حتی که ریبر عبدالله اوجلان برولا خو نکه و ناوا پیواجویه و بخواه ریوبریاوی نکه نپیکانه که بریارن هاتنه ورگرتن و پیوستین قانونه با آوائه کی پراتیک ورن بجی آنین. ده داخیانیه ده هات گوتن ده نقاشن لسر ایمرالیه ده رولا ریبر عبدالله اوجلان وکی کوردیناتور آشتیه و سیاسی بونه هاتیه نقاش کرن. هر وها هات دیار کرن که گر ستاتویا ریبر آپو ده قانونا کوکی ده نه زلال کرن او یک دکارش دسپیکه و لپیشیا بجه آنینا پیواجوه ببا آستنگ. ریوبریا تفگر آنی زمان که قانونا چارچوه تن دسپیکا پیواجوه یا و پیشتیوه دوی گاوین دموکراتیک بوینه جیبین آویتن. ریوبریا تفگر وها داویل داخیانیا خوانی. دما مناوروکا قانون دیت و دمه ده هلوست خویا فرمی دیار بکن. اگر قانون برسوا هیوین آشتیه بده امه بربسیارتیا خوش بو سرکفتنا پیواجوه بجیبینن. لترکیه نقاشن لسر قانون چارچوه برفره دبن سروک پارلمانتویا ترکیه نومان قرطنموش قلم سردمک نویا خوشک و براتیه کرد و دبیجه درین سردمک نوی وبن سرکمار ترکیه اردوغان جراغاند کو پیشنیار قانونی و ده روژن پیش ده پیشکشی پارلمانتوی وره کرن. نومان قرطنموش لباجری کاستمونی آخوی و گوت به قبول کردن قانون چارچوه را لترکیه و درین دمک نوبن. لگوری گوتنین وی آرمانجا و قناقی آواکرنا اتمسفرا آشتیا خوشک براتی او یکیتیه. کرتولموش هر وها دست نشان کرد که به وی قانونی را افویا که گشتی نای پیک آنین او قانونا تنه پشتی تثبیت کرنا فسیخ دی بکه و مریتی. سرکمار ترکیه رجب طایب اردوغان جی پشتی جوینا کابینه اقالا باندورا شرع لآبوریا ترکیه کرد. اردوغان گوت لیچونا گشتیا شهر حتی نهاج 2.3 تریلیون دلار زیدتره او سالانه نزدیک 5 میلیارد دلار تمزاختن. لگوری وی پیشوچونا پیواجوی هم آبوری و هم جی همو کومین جواکی دی قزنج بکن. اردوغان ده داخلیا خود راگاند کو پیشنیار قانونا چرچوه ده روژن پیش ده دی پیشکشی پارلمانتوی بیکرن. اف داخلین کرتولموش و اردوغان ددمکی دتین که نقاشین سیاسیین لسر پیواجوی آشتیه رولا قانون او گاوین باش روژال ترکیه جی دوام دکن.
لی پارێزگا حەسەکێ di mewsîma çinênê ya vê salê de bêtirî 6,000 dûnimên zeviyên çandiniyê şewitîne. Piraniya zirarê jê li zeviyên genim bûye her wiha di vê mewsîmê de bi giştî bêtirî 776,000 hektar zeviyên genim û ceh û nêz hatine çinîn. Rêveberiya çandiniyê û reforma çandiniya li Hesekê ragandin ku di mewsîma çinînê ya salê de bi giştî 65,000 dûnim berhem şewitîne. Li gorî agahiyên hatine dayîn 61,000 dûnim genim û 4,000 dûnim ceh de encama şewatê de zirar dîtine. Her wiha hate diyarkirin ku şewat herî zêde li herêma Zirgan, Dirbêsiyê û Amûdê derketine. Ev yê bûne sedema wendakirina beşeke mezin ji berhemên çûtkaran. Rêveberiya çandiniyê dest nîşan kir ku di çarçoveya qanûna heyî de mekanîzmayeke ji bo dayîna pereyan li şûna zirarên şewatê tune ye. Lêbelê ji bo piştgiriya cotkarên ku zirar dîtine, xebat bi hevkariya Wezareta Çandiniyê û rêkxistinên navneteweyî dome. Di heman demê de ragand ku di nîvê vê mehê de qonaxeke çinîna zeviyên çandiniyê li parêzga Hesekê bi dawî hatiye. Li gorî jimareyên fermî di vê mewsîmê de bi giştî 776,200 hektar zeviyên genim, ceh û nêz hatine çinîn. Îro li bajarê Hesekê bi dihan mamoste daketin xwepêşandanê. Sedem jî ew e ku Wezareta Perwerdê ya Hikûmeta Demkiya Sûriyeyê navên gelek mamosteyan tespît kirine û mûçên wan qutkirine. Xwepêşandan li pêşiya avahiya Rêveberiya Perwerdê ya Hesekê pêkhat. Mamosteyan li hemberî biryara Wezareta Perwerdê daxwînîdan û tê de got ew dixwazin navê wan bêne tespîtkirin û ji mafê wan bijîn. Her wekî daxwaz ji aliyên peywerdar kirin ku daxwazên wan bicebînin. Berê nûçeyekî me din jê têkildarê rewşa Hesekê ye ku ew jê têkildarê ava digêje Hesekê ye. Herêkîna ava stasyona Erokê dewam dike û îro av ji bo taxên bajarê Hesekê hate dayîn. Kampanya giştiya ava vexwarinê û kanalizasyonê ya Hesekê diyar kir ku wan ava vexwarinê ji bo 4 taxên bajarê Hesekê berdaya û dê tecrübe bikin. Her wiha anî ziman ku niha av nayê vexwarin û bank li welatiyan kir ku zêde avê nedin bikaranîn. Bi gotina wê ji bo tecrübekirinê 8 saetan av berdana taxên Ezêziyê, Telay, Xezel û Xişman. Biryara dadgeriya Dewleta Tirkiyeyê a li dijî Çîçek Kobanê bi tundî tê şermezarkirin Meclisa Jinan a peyediya girkîlegê biryar red kir û xwest li hemberî vê biryarê a nehek civaka navneteweyê tevgerî bike. Di daxwînî de hate gotin ku şervana jin darjîn Çîçek Kobanê di tîma tenduristiyê ya YPJ de dixebite û cotma 2019 dema şerê girê spê di lingê xwe de birîndar bi o ji aliyê komên çekdar ve hate dîlirtin. Bi gotina meclisê bi awayeke neqanûnî ew ji Sûriyê derbasê Tirkiyeyê kir û adara 2021 ew xistin dadgehê. Her weke hate zanîn ku cezayê hetayê lê hatiye birîn û 24 tîrmeha 2026 ew ceza ketiye pratîkê. Meclisa Jinan a PYD diyar kir ku ew vê biryarê red dikin û daxwaze ji civaka navneteweyî rêkxistinên mafê mirovan û netewên yekbûyî kir ku zextê li Tirkiyeyê bikin da ku Çîçek Kobanê serbest were berdan. في إطار توثيق المستمر للانتهاكات والتجاوزات الناجمة عن العمليات العسكرية والسياسات المتبعة من قبل السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها في الشمال السوري المقاتلة دارجين الملقبة بتشيتشك كوباني التي كانت تعمل في الفريق الطبي ضمن وحدات حماية المرأة المنطوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية. فقد تم أسرها أبان الهجوم على
كريسبي، وهي كانت مصابة وتم نقلها خفية وبشكل غير قانوني عبر الحدود السورية التركية إلى داخل الأراضي التركية، وقد تم محاكمتها أمام القضاء التركي في شهر مارس 2021 وصدر بحقها حكما بالسجن المؤبد المشدد بتهمة تتصل بالمساس بوحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. پیامک یا ریبرا پویا بریا 22 سالی جبو پاراستنا جواکا ایزدی و شنگالی اشکره بو پیام 2004 هاتیه شاندن جبو جواکا ایزدی خلک شنگالی رزگو خلف پیام اوناوروکا وی جاره یکمین اشکره کرد. رزگو دبیجم ریبر اپو دوی دمیده جواکا ایزدی هشیارگیریا کو لهمبری مترسیا فرمانام باشاروژی پیک ورن خواه آمده بکن. هر وها خواه ریک خستن بکن و بپاریزن و جای شنگالی وکه بنگها پاراستنی آمده بکن. اف پیامجی به نیزبونا دما فرمانا 3 تباخا 2014 را هات اشکره کرن. شوی وقتی اتان فکری میدادا پیوا سروکاتی تشتکی پیروز بجمارا رسالهش مرا هاتی او رساله کتا فکری ما هاتا روزا ایرو جوینا که مرا چکرین ام 45 کسا پیکاتن بله دنیا اشاره آمده بو از نبی مالا فلانی گوری مال باتا کی بو 4 کسا پیکات فلگناس رساله ویش مرا خوندی بله دنیا گو سروکاتی بیجه بلا فرمان دریه وان فرمان کا مسنا گوری انسان اشخرب خان عبی بگری یعنی تشتی نه جرمتا 5 سالی دی وهابه لازم سريتا ده بجمدي تشتي مثلا بجمتا اوش تاريخي دست بيكن نه مثلا شبخو اوت او زانين تاريخ شاه سروكاتي قال لك تشتكي بيروز مارشان وسلامي مش زياره هنا و سروكاتي گوتيا گو فرمان دريوانا گو بلا ازلي گوري قوتا خو ارزاقش خرب نچيا اشكفتا دا و گو بلا زاري خو سلاح جموان پرورده بكن قبلا نا قوري يكيبن وكولا يكيبن اش خلكي كولا بن قبلا او خو بريفا بن فرمانه دريوانا فلقناس افتش مرقو يعني بشتي وي برنامجي ام 45 كسبون هناك الكالمير بو هناك اغلبيه كالميرا فكر سريخ ونكر شبابا السريخ وكر شبابا شو سريخ وكر شبابا جو پیوی ای مثلا بجماتا ای برگار راستن پیوی برگار راستن پیوی نه یکی کلمه آزوت دنیا دیتی آزوت چنا بالی تشتکی جمارا بیشه قالات تشتکی کفن بکا وکا بیشه فلان گندی فلان تاریخ و فلان تشتی فلان فرمان و فلان تشتی فلان عشیره و فلان عشیره وگر رابون یعنی فرمانه بدی هنگل هاتن دوی وقتی الوقت بجماتا وقت هتلر جی فرمانه که ازدی هابو چاوات کرن ازدی سر اگرت کرن دونه واند هات او دونه سلاحی خوددان تشتی قوی دونه بشر بو سلاحی وان بو یکن نستکنین بجماتا ماکینه ترن بلا خوش وی دونه تشیر کرن سلاحی خوبی پاکشت کرن افتشت محاچیا انسانی هات در باقی سلیمات مادوی ام انسان شباب تفاقی و تباهی و مسنکی انسانی گوری ازدای وی شغلی بکن ام کیف خوشن ام وی انسانی نه خدا قبول کن ملت اتفاق بکن و گوری خوا ریخستن بکن لروشتات ناوین پشتی چند روشن جی بیدنگی جاره که دن ایدی شرگور بویم لوی جاری قادا شر هینا جی برفره بویا پشتی ایرشا ایرانی یا لسر باراگین امریکا یا لأردنی واشنطنی برسوکا تند جبو تهرانی دا جه روژا دسپیکا شر دولتین یک بوین امریکا و ایرانی وم جاره یکمین و جاری ایرشیم مصر جهاته کرند همان دمیده ایرش او آلوزی لگلک انی نوین شر دوام دیگه للرجلات ناوین جاره کدن دنگ شر بلند بن بالافر لسر هف رادبن موشک لپی هف تن آویده ارتشا امریکای راگاند کد برسوا ایریشا ایرانه یا لسر بنگه هنوی ین لأردنه ده
پێلێکە گران ئا ئێریشان بسەرکەفتی پێک ئانیە. li gor Santkomê di operasyona ku nêzîkî 2 saetan doman de gelek navendên fermandariyê, navendên mûşek û balafirên bêmirov hatine armançkirin. Çapemeniya Îranê jî ragihand ku li parêzgeha Xuzistan û girava Qeşmê gelek teqîn pêk hatin. Hêzên Supayî Pazdarên Îranê ragihand ku di êrişên Amerîkayê de sê endamên wan li parêzgeha Zencanê hatine kuştin. Di heman demê de artêşa Urdunê ragihand ku 5 mûşekên ji Îranê hatibûn avêtin hatine bêkêrkirin. Pazdaran piştras kir ku bingehê El Ezreq ya Amerîkayê li Urdunê bûye armanca êrîşan. Di heman demê de li gorî raporan piştî êrişên bi balafirên bêmirov li bendera Dimyatê ya Misrê agir bi 2 keştiyên gazê ket. Hîna jî tu aliyekî ev êrîş li xwe negirtiye. Li Iraqê jî piştî operasyonên Amerîkayê yên li dijî Koma Hejda Şeعبî alozî li gelek herêman dewam dike. Di merasîma çekdarên Hejda Şeعبî ya li Bexdayê pêk hatî de li dijî Erebistana Siûdî û Amerîka hêrs hebû. Van pêşketinan metirsiya belavbûna şer li gelemperî herêmê zêdetir kiriye. Di navbera van pêşketinan de Pakistan ku di navbera Washington û Tehranê de rola navbênkariyê dilîze ragihand ku danûstandinên ji bo kêmkirina aloziyê hîn jî didomin. Li gor Wezareta Derve ya Pakistanê goftugo bi taybetî li ser tengava Hurmuzê û gavên kêmkirina aloziyê pêk tên. Serokê Amerîka Donald Trump beriya operasyonê hişyar kirbû ku piştî êrîşa Îranê ya li ser bingehên Amerîka li Urdunê, Washington wê bersiveke gelekî tund bide Îranê. Li Amerîkayê hûrgiliyên civîna navbera Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu û serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump jî êdî têne eşkerekirin li gorî Axios di civînê de dosya Sûriye û Îranê bûne mijarên sereke. Li gorî nûçeya Axiosê Netanyahu di civîna not daqeyî de nexşeyeka Sûriyeyê pêşkêşî Trump kir. Di wê nexşeyê de îdia kir ku herêmên ku Tirkiye li bakurê Sûriyeyê dibin kontrola xwe de digire, ji herêmên ku İsraîl li başûrê Sûriyeyê di destê xwe de dihêle gelekî mezintir e. Her wiha bi aweke eşkera anî ziman ku qada Tirkiye li Sûriyeyê kontrol dike 5 qatî ya wan e. Li gorî çavkaniyeke İsraîlî Netanyahu armanc kiriye ku bi vê nexşeyê nêrîna serokê Amerîkayê Donald Trump ya li ser rewşa Sûriyeyê zeraltir bike. Her wiha di civînê de mijara sereke Îran bû. Netanyahu li hemberî Trump gomanên xwe yên li ser ihtimala gihiştina li peymaneke bi Îranê re ji anî ziman. Her du aliyan jî li ser zêdekirina zextên aborî, domandina dorpêç û hem jî vebijêrkên leşkerî nîqaş kirin. Her wiha Netanyahu ji Trump re gotiye heta metirsiyeke komên çekdar yên li başûrê Sûriyê li ser wan hebe wê hêzên xwe ji walê divenekişînin. Êdî mûşekên Rûsê li nava welatên endamên NATOyê dikeve li Polonyayê piştî teqîneke tund a nêzîkî snorê Ukraynayê çaleke kûr û mezin çêbû rêveberiya Warşovê dibêje mûşek li nava xaka welat ketiye a Rûsyayê. Li herêma Lublin ya Rojhilatê Polonyayê li devereke dûrî cihê niştecihbûnê çaleke kûr û bi firehiya 10 metreyan hate dîtin. Rêveberiya welat dibêje lêkolînên destpêkê nîşan dide ku ev yek ji ber mûşeka Rûsyayê çêbûye. Serokvezîrê Polonyayê Donald Tusk ku çû cihêbûyerê got, hemû nîşaniyan ên berê bi mûşeka Krosya Rûsyayê ve diçin. Wî diyar kir ku mûşek di pergala parastina asmanî de hatiye tespîtkirin û ev tiştanî ziman. Eger riya xwe bidomanda em amade bûn wê bêxin. Li gorî Ukrayna û Yekîtiya Ewropayê di heman şevê de Rûsyayê bi 74 mûşek û 284 balafirên bêmirov êrişên berfireh li dijî Ukraynayê pêkanîn. Li herêma Lviv ya nêzîkî snorê Polonyayê di van êrişan de herî kêm 8 kesan jiyana xwe ji dest dan. Kiev û desthilatdarên Ewropayê jî dibêjin ku mûşeka li nava xaka Polonyayê ketî tê wateya
بمپێکردنا ئاسمانی یا ناتۆیê. Li Ewropayê pêla germahiya havînê yên ku ji meha Gulanê ve dewam dikin bûne sedema mirinan bi hezaran kesî li gorî jimareyên herî dawê tenê li 6 welatên Ewropayê nêzî 24 hezar kes mirine. Li gorî danên fermî ji ber germaya zêde ya havînê li Almanya, Fransa, Spanya, Belçika, Hollanda û Ingilistanê bi giştî 23,905 kesan jiyana xwe ji dest dane. Di nava van welatan de Almanya bi 9,800 milyan di rêza yekemîn de ye, piştre Fransa bi 5,764 milyan tê. Li gorî pêşbîniyan di dawiya têrmehê de germahî lê gelek deverên Ewropayê careke din wê ji çil peleyan derbas bibe. Her wiha İtalya, Portugal, Yunanistan û gelek welatên din jî jimareyên xwe yên fermî yên havîna 2026 eşkere nekirine. Ji ber vê yekê tê texmînkirin ku jimara rastîn a miriyan li seranserî Ewropayê jiya niha hatiye ragandin geleke bilindtir e. Pispor dibêjin ku piraniya van mirinan ji ber girandîbûna nexweşiyên dil, damar, gurçik û nefesê çê dibin. Bi taybetî kesên kal, nexweşiyên dumdar, karkerên ku li derve dixebitin û yên ku şertên guncav ên parastina ji germahiyê nînin di nava komên herî zêde xeternak de cihê xwe digirin. نوچین ملور بداوی بون هر شاد و بختوار بن.